Kula ni kae kocak ben kiai sing ngocak kula. Arapa agi halil wa. Arapa arwah orang mak selawat kabeh. Kowe kula ngocak. Ben kiai punika. Arapa agi halil manarwa. Ayalah. Kiai situ bondo ya dah, boleh Sufyan. Arapa mana selawat naria. Janu ai pada dereng wali kabeh itu bondo wae. Tak ngocak ya ini. Pada remaja nek pada dereng wali kabeh itu bondo ya rek. Wah, ya mana cak ngocak na kiai. Kiai mau cak ngocak ana geni. Arapa agi Sufyan ki halil. Arapa mau orang pas selawat ke kabeh selawat ya. Janu ai pada dereng wali kabeh. Wah, ini. Kalau muka sallallahu alaihi wasallam. Karena orang maca sholawat lebur maca sholawat ni kamu terus akhirnya kencer akhirnya ekili pangkat kanjing Nabi. Tilai ekili pangkat kanjing Nabi, tilai ekili pangkat kanjing Nabi. Ini kamu sallallahu alaihi Muhammad.